Assalamualaikum. Halo Pak Pir. Nyo aku nak cerita baca baro nu. Berarti tentang kejong anu Pak je. Karena pupu yang aku pegah bak dro ni petruh leji bak dro ya, pupu yang aku pegah bak ji. Masalah hai lu ngon dro nu. Ipetruh bak dro nu. Berarti kalinya bek hanade dro nu bener dengar habalung maksud. Ilungnya pegah tata yang kana. Jan bek salah paham drone. Bek hanan kalian video ni hanabe. Kalian babe. Yang tepu pak letak kesalahan long. Pak letak kesalahan si kejong. Pak letak kesalahan drone sebagai bos ni nan bak bengke. Jadi si kejong pakan ji hanai tamong le bak bengke nyan. Ipegah drone nu pak. Manajemen drone hana. Wate tamong ulu you na urang ba you pegot ulu. Pegot rangka baja. Drone hana pegah sapu pi bak ji. Ha cerita-cerita mentong ada orang bawa rangka baja. Sedangkan masalah peng, masalah kerja hanan bekat ji. Bane atem ji duinan nyan pegah. Pun. Yang kedua, masalah lagi drone pegok kanopi. Nyan pi pegah mentong hanan pekak ji. Nyan pegah. Ayahnya yang kedua. Yang kele. Drone ni bidang kerja. Hana lom, hana pengalaman ni pegah. Maksud dari pegah le si kejong yan. Ji hinan je ke ketua lapangan drone sahib ke bos. Masalah kerja dengan Aulia. Yang kerja dua. Sebab si Aulia pi kaji kerja. Si kejong pi. Kejong pun dah pegah malam. Cik Asih kerjaan. Cuman. Karena yang kelagi Haji. Karena drone manajemen keuangan hanapa drone lawyer pegah. Ka. Lehian pi cara sistem kerja Haji kesepakatan hana. Drone bohatu mentong. Kalau masalah hutang ikulah si kejong. Masalah hutang tetap aku bayar. Tapi kalau kerja harus dijaga. Manajemennya kayak mana. Nyai pegah wak lu. Bek drone ni fikir kiban. Tanya pak kan. Bek dah fikir haya tak ada tu. Menyogok hidup pak tanya. Drone ni pegah long. Barunya aku telefon. Long bohong pakai aku. Pegah long hana jelah. Kan hana jelah. Hilong kah sebulan lebih hinan. Ku kalian hai sebulan je lah hilung latihan hinan. Kira latihan ju. Ada anak gaji kan abu. Kasih. Manyo pun tak drone pegah. Ni bang. Nyo ata bahro ni pegah ikulung. Ba Aulia ni pegah. Ni bang usaha bapak ni kamu aja yang pegang. Yang ni pegah bak anak drone. Usaha bapak ni kamu aja yang pegang. Kalau si Is ni enggak pun kau kasih wang enggak apa-apa. Pun ni fikir long urang bangai. Anak jok peng bihan apa ya. Mana drone bangai dak urangan. Ilong nyo hana tinggal drone negok kak poh mati nak drone berasa. Ben kikiban long. Ilong nyo kriminal urang makaji hidup berkampung. Apa lagi drone tua apa? Pak kecil kali poh ke. Kapo sek hai je berabang long. Ilong kahayu. Bangai ke menyo ka bengeh. Anak fikir dak pi polisi dak berang kampung menyo ka bengeh pekak dak ju. Andro ko emosi benari gara-gara sekejong. Mang drone emosi ji becut. Kena baru ni pegah long hana jelah. Nya menyo ke kejong nya ni pegah drone manajemen hana, cara kerja kesepakatan hana. Drone kan bidang bengkel lah pegah le kejong pak ma ya. Pegah drone awak bangunan. Mana ende masalah bidang lah. Man drone pedong bengkel. Nyan istilah je melatih skill ni drone si nyan. Ya Aulia. Masalah drone pegah. Alah untung lu hana kancam. Bek ile ancam. Drone hana salah apa pasal ancam. Menyo salah. Ben hei nyo menyo hana kutak drone. Hana salah. Kupui apa pengen drone ke urang hana salah. Hana pungolong. Ilong tujuan ujak sabang. Karena draw ku capi lagi nyo nah.
Sabar kekurangan. Ku lakai kerja bawa drone. Kiban cara long wadrinan. Beje kerja. Yang kadar kesepakatan tayo pun, Pak. Pun tayo pekat dua tu. Bapak, boleh enggak, saya enggak digaji pun enggak apa-apa. Yang penting, saya ada makan, ada rokok. Bapak kasihlah wang jajan. Berapa pun bapak kasih. Lagi yang sepakat tayo. Tapi kasih bulan lebih, long. Mentepu hanan latih. Kumat lah mentong idiot kali aulia. Watenya ngaki. Long fikir apa? Long, orang jak merantau. Baik pegawai karu lah. Kasih, ke di kampung dia le tak masalah ka. Jadi ka pokok masalah. Kemurusan le dengan polisi. Man raw nan begah baro. Alehkan long ha. Aleh long hana kancam i. Ban begah raw nan. Be ile ancam hai Pak Pir metuah hai. Menyodron salah. Kan ancam mana-mana drone hana aku kebah le. Hana aku kebah tengok. Nya antara dua tayo. Menyokan drone putuh taku long roh neko. Yan. Nyo agak macam dimu Pak Pir. Memang capiknya kena timbak biar anak depa. Pen fikir lu kena kaya, hana kena kaya ke. Habis je kasih urang ke. Dari jamun kan, dari darurat kan enggak pegawai masalah sabi ke. Mandi nolong. Kurubah dah. Pakai aku jak sabang kat minta seki kerja pegawai. Ai pegawai le masalah, kasih pengalaman ke. Adra nak enak perjalanan. Paling melabuh adran dah guys. Mana begahnya je. Bandar. Aku dong ke awak Aceh Rayu. Nyo pagam awak Aceh Timu. Aceh yang paling liu bermasalah, paling kriminal awak Aceh Timu. Ini mungkin kiban. Nyo lekai maah. Rayu dak kera ni. Ka rayu su ke. Manyo aku pelih je. Hanya masalah. Pakan lu tebi hana jelah hari baro ni. Be hana. Jangan. Karena roh nak kasih bulan, perjanjian hana aku kalon. Imro, hai. Wate kena pajuh bu. You jok peng baklong, you belabu. Hai, cak uro menancit. Seput menancit. Ka. Malong jangan merantau yang minta abu mentong. Bak ma aku lebih pade. Lebih bu, lebih bru hai. Apa gam? Kau fikir kiban ke. Kek kenang ke minta ilmu, ke minta abu. Belang na aku rumah. Nak belang lu di kampung, nak gele. Ayah long mentong. Ini fikir kiban. Rana ayah long mentong hanan duri. Apa gahnya je? Ilong ku minta ilmu kenan. Hai kira aku minta rezeki. Uman drone kan pegah bak kejong lu hana jelah. Masalah peng pinjam hai je tak minta mortu. Sedangkan wate drone juk peng kelong ler tu nyo pak kalau ke ler tu mamplu. Nyan tep kongko ci kepikir le ngutak kah Pak Put. Pak Pir ketua Put. Yang lu hormati ci fikir ngutak jernih kah. Utak kahnya utak udeng putak manusia. Ku pegah sep ongkoh motong om pajuh bu. Ler tu mamplu hai apa tuha. Kah. Nan Nyo ka lapor balapor ju bak pap ma ka lapor ju. Kele wak ka. Lapor, paso ka lapor. Lapor ju. Ke degi ku fikir. Yang kau mati kajuk peng mortuh ler tuh 50 nyan sep kebu sep kongkoi long kasih bulan lebih nang kerja. Dak mesti kan kajuk mau 50. Nyopak ana peng nyopak nak lebih 50. Kajuk blok kuih-kuih untuk pupu buat jalan. Bab ku begah nyampe ler tuh 50 nyan sep kenyan, sep perjalanan mentong. Ana pengertian rono. Tingkau aku lakai pegot pintu mentong, hanan pegot-pegot. Ka. Nyan tingkau pegot pintu. Tingkat long laki HP bro. Si bulun HP bro hanan bro. Sana peng gaduh petepak ulia banganya. Kan tipak ke dalam laut. Puan nu lagi yang berdarah. Berdoa popoh 12. Yo tak kan nu mi. Nganu itu me ato lah nu mi. Puan yo tak orang tua kan. Ke sengaja ini aku pengeh dro bak videonya. Sebab menyo mekeke dah yo pengeh.
Ikah pi bangai orang ji. Tempoh kau ikel lebih bangai. Anak fikir long talu. Kau je kalau kutak kau kalau. Nyan. Kejong bui nyan begah. Nyan tanah yan kena icok. Icok lagi. Bau rempah kena ilake sewa. Rono kena pinah renan. Menyo kai tebit peng-beng jin tu. Rono pinah renan. Macam-macam bubuk kena bernyai pegah leke jong ase je. Yang berdepat kero kah. Kili kah. Ada perasaan kah. Pegah keluhan aja lah baru. Pegah lomnya leh kan lom kancam i. Ke bo pak pir bo. Pak pir hai. Drone hanan turilong, cik merempok tayang inan bak bengke. Hanan turilong, hanan solo lom. Hai long hanan ayu. Hanan preman long, hanan kuanggar-anggar backingnya backing ji. Pula gera nu. Prambong atau menasa. Backing ada ipar dendra na auri nan. Ke hana, ke na ada na pi saudara ku dendra. Nangon ku sabah liting dendra, dong wandal kanan. Yang tayang berarti kam preman yang mentong andal kan aparatur negara. Tayang menyohayu dong gero tu. Dan rejekun tingkat nyan lagi kasa intel nyan terjekun kan karena oh sikit. Ke bangai dah lo. Long pi awak jajak ngempak kesi di kampung. Kajanya mendang Pak Pir. Yang aku lagi maah kero nu. Pukul lagi maah mana abalung ku kasa. Pati sakit hati lah kero nu. Masalah kero nu kena tuntut long, tuntut je. Tapi lebih god baik. Nyau nu long lawik nyau sebulan lebih long mak bengkel kero nu baik fikir kiban. Wate long sakit mangen. Sampai re kunci bak buka ban Honda. Rono wate malam nyan pegah haba masalah ubat wate urom tingatan le. Iban lagi an bos. Hanya ke bawah lam rono. Kecuali ke bos bangunan nyan. Nombor 1. Menyo rono kepala bangunan hana protes. Nombor 1. Tapi menyo bak bengke be. Yang gaji 2 mendong kerja awak kah. Rono ngan Aulia. Aulia yan pi ke menyongonggop kasar dak. Ana adap pegah banggop man. Nyoji siro nan ciam siro urang hai temba. Ana sepan maju pegah ba sang-sang hayu dak dro. Ilmet punggung dan. Hanya pikir kron dro nu.